Magtutuloy. Muffin. Ayan o, nagluluto si tatang ng sisig at saka tokwat baboy. Pero tokwa pa lang to, wala pa yung baboy. Yan, Kuya Bes. Yan. Ayan, ano yan? Sibuyas kamatis. Sibuyas lang. Sibuyas yan. Tatang tinanik. Hindi ako na makayan. Ha? Hindi ko na eh. Yan, ang aming assistant kusinera, si Brel Brel. Yan, nagluluto sila ng sisig ni tatang. Tatang. Mm. At saka, tokwat baboy. Daktek baboy yan. Si tatang yan. Tsaka sisig. Tsaka sisig. Sarap. Siyap.